abeja bashwirwe myaka 16 bona babire nibashomera Kamukore Primary School omu kibina cya Mukaga. Namwera bashwire ninja kubatwara tinkugenderaho nintwara niwo mukikuru we ngori nyina zara wogo mwana nintwara ishezara wogo mwana nangwe na cya manero si wani mutwara abo kubakabira atakigambira ino wabanyesiraha imana mugirangu nija honta Chairman LC1 nubashwera bato mwana wa P5 okahunama. RDC wa Kagadi Lilian Ruteraho omurukiko rw'icyaro atabukire abataka hamwe n'abebembezi ahabwo kuguma nebesiza inshonga nkezi ahabwo kwenda akasente. Nintangara kushanga omuntu nashwera mwana we cya Mukage cya katano dero muziro kasene kamino kasheka okarya sente mutwaro kinana okarya miliyoni nangweka kwita. RDC agarukire yagira ngo hariho n'emishango ero kuburira mu polisi na munonge yo kutoroboza abana bato kandi hati buri mushango gwono gwafire ndiyo ningwi musi ninza polisi ntayaya mbashabe bitabo ndebamu emishango nji musi ocuba wachakire wahire sente zawe zifa ina abantu barire sentoku emishango yo nangi mukize yencha karene baba twaro mukoti tara mushango gwa environment okusheme kwera police mwachurra manyangi twaza kwetensa mbwe hatire katebeze mbwe no rukumango akabeza amanyangu tarabeherize ayerete kadi mwagamba rya environment abana b'amashomero babahara nabo barerengereraga mu nabasigaze omwana wa Buhara aragenda arwareka katete akahikemu kamara kuhikamu habahina ho bugenyi buri aragenda ribate kiro arare mu bugenyi ari kuzinarereze niko naragira ati uwo mwana wa bwoshara baramureba eco kintu eco naco kiri kutuma bazere muterera abana bo Buhara bajware kurungi nk'abantu bareka kugendaga bajwere bushi nabo baraturemesa aragenda n'urgoyi yabaraza muko mu bugenyi koko arasiga abanyina bakinga akwado urgoyi baragenda ne ogorurahika mundu omurukiko ru abataka nabo bagizere ngo bine bizubu bingi oyireco kushweza abana bato hariho abatezi b'amatatu abari kunywa inzayi abazire obutatwara abana babo amashomero hamwe n'ebindi bingi alihizo balimwe nkimukashanka mwenda zekiro nkandire muka kahura abantu ibintu biratera mpiraga abantu baje baragamba ati nyebuza abo niba konka kuza kwetegereza je nashangu n'abatezi ba matatu hariho muyembe buriho hamusego ngo mmesho ga master kalista barazaho group harimo n'abashaba bakura bina bakazi bashatu omushije n'abakazi bashatu harimo abasigazi harimo abantu abamwe barimo abaletwa nkabo bujunanizibwa cyonka nabo barazaha muyembe kutandikana shaha ishatu zekiro nibwo barabaye kutura kwisa shaha hihi mwenda zekiro icyabanye benja hijweri bakabatwara na polisi aboje bakabakwatira hano babatwara betyo ko babatoyire bayengera abandi bagaruka betate ekenjahi impuliti mukibalizeo kana district kengere umuntu banywenjahi. RDC Lilian Ruteraho ahendira rukushabira abataka ba Kamukore eshara yo mugisha hamwe n'ubugiga ranga bahereze sento mwaka gwa 2019 muhagire government ya M7 abo kubeti binire byingi ninjana mutureba mukaza kara isharingire ko kunkoshari Gasha kwa Thomas Tumwebaze.